Ne tako davno, a godina je 2023. preminuo je Cormac McCarthy, jedan od najznačajnijih pripovedača Severne Amerike. Pisac Granice, koji je od zemlje između Meksika i Teksasa načinio jedan strašan, misteriozan, okrutan, ali uzbudljiv i originalan svet. Autor postapokaliptičnog romana Put, ekranizovanog na vrlo uspeo način, autor romana Božije dete, teške i morbidne priče o životu odbačenog čoveka koji postaje psihopata, a koji je takođe vešto ekranizovan, autor nekoliko romana, od kojih valja izdvojiti Krvavi meridijan, strašno svedočanstvo o pohodu bande lovaca na skalpove, o najmlađem članu bande i takozvanom sudiji. To je lik sa demonskim pečatom kakvih je malo u velikim literaturama. Iako se o ukusima raspravlja, mada možda ne bi trebalo, čini se da je Nema zemlje za starce njegova najuspelija knjiga. Naslov verovatno prepoznaju gledaoci jer je i ovo delo ekranizovano. No, na ekranu gledamo jednu dimenziju vremena. U romanu ih ima nekoliko. Iako je u pitanju literarni krimi western, čija krvava radnja teče na granici Meksika i Teksasa, iako čitamo o strašnim sukobima narkokartela i teškim odmazdama, iako pratimo beg čoveka koji spletom okolnosti donosi odluku da prisvoji novac koji je našao, a koji pripada kriminalcima, a potom i lov na tog čoveka, ovo nije samo odličan, dramatičan prikaz presurovog sveta. U romanu, ako pažljivo čitamo rečenice Cormaca McCarthyja, a moramo, jer su neodoljive zbog nedostatka interpunkcije, a jasne kao jasan dan, vidimo i veliku ljudsku potragu za smislom i dobrotom kroz više vremenskih planova. Dijalozi, dramatični i puni života, poseban su ukras ovog velikog romana. Bilo da govori o Drugom svetskom ratu ili o ratu u Vijetnamu ili o strašnoj savremenoj stvarnosti, McCarthy postavlja pitanja ne dajući sve odgovore, jer to nije ni potrebno. On zapravo vrlo vešto slika nekadašnji svet koji se uz težak tresak sudara sa sadašnjicom. Jedan od junaka McCarthyjevog romana kaže: postoje dve vrste ljudi koji ne postavljaju pitanja. Prvi su previše glupi da bi pitali, drugi ni ne moraju. Čitajući ovu knjigu pitamo se zašto se zove Nema zemlje za starce i dobijamo odgovor.